MP Katura Badairu nong ilam ke Kongres saleng sama ulang krensai bahan omai lad yak nong ilam berem ke Kongres tub Dr. Mukul Sangma Usenit Sangma bakin wan phabiang sya keseng Kongres namar ladaki wan hakajaka ban penpha kin pencet kela ya keseng Kongres usaleng ulang krenru ya katai halor ke jinggeli la keseng Kongres kan periang-beang Merawan Pai, Menteri Rangba berem kecela, Dr. Mukul Sangma, baru para jongu, Senit Sangma, hapok seng Kongres. Ngim kuat ya umukul bar senit bakin wan pai biang sya ke Kongres, ai bakin ne baka parti baki dot menta. Ngam tarai bakin wan lengba jonga. Namar kitip ngan omai lat ban wan pai biang sya ke Kongres, laong usaleng Sangma. Ula ongru bakam syong ha u shimet ban syem ya karai netang daga seng hapok ke jela halor ke jingwan pai biang kinong ilam berim ke Kongres usaleng ula ong ke parti ke priang sngobha ya no nuru nrei ki hapan kami bat bisyar bah pan lagi gendrom kenram hapok ke seng da ke bohok ngam syukur repi namar kidon kibrio ki bawan pai nrei hadin ki pengklumar biang ya ke jing trekam ke Kongres kumta balengin le ya kata laong MP ke Kongres alor ke jingkeli kumno usngau ban syajid kum unong mikmat batamai ke seng Kongres hari lum garo ha ke election MP Lok Sabha Natura Parliamentary Constituency usaleng uloong ngamdai tang mga unong elam hendrei kidon bon ngut kibalawan syakmat ban kerjaan yang kamsyong tang hanga marwai barwan ra ya ke jingkela kidon bon ngut kibaya trailang kum dibura Bilikid, John Leslie, Berlini, Kibala Syalendet ha ke NPP, Kidon Ru Sibun na ke BJP. Barok ki pekerjaan nga kidai kibrio, bar kilalong kibahaying kijonga. Namar ngamle politik hendrai nga syakri ya upai ba, baka politik jonga hi kedai upai ba. Kumta kito kirut hok reu syukur kin nom don jaka.